Il-kultura, sors ta' erf, rilassament, pjaċir, iżda wkoll dialogu. Dialogu bejn ġnus differenti li qed ikun imħeġġeġ mill-Unjoni Ewropea li qed tifhem dejjem iktar il-bżonn li tkun sfruttata l-kultura. Id-diplomazija kulturali fil-fatt kienet it-tema ta' konferenza li saret f'pajjiżna u li għalija attendew parteċipanti mill-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju Ewropew għall-Kultura Tibor Navracsics spjega kif l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tindirizza d-diplomazija tal-kultura fuq tliet aspetti. First, because Europe is a great power in culture. Secondly, because culture brings people together and it's a good platform for intercultural dialogue. And third, because culture can be a huge engine of contribution to the economic growth as well. Waqt il-konferenza tal-kultura, il-Kummissarju Ewropew spjega kif din id-diplomazija tal-kultura qed tkun rikonoxxuta bħala opportunità ġdida bilan li tqarreb iktar il-pajjiżi lejn xulxin. Mistoqsi dwar il-fatt li dan l-aspett qed ikun diskuss waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Navracsics saħaq kif pajjiżna huwa l-aqwa post għal dan kollu. Because of your geopolitical location, because of your commitment to various cultures and because of your openness. And that's why we have a very good cooperation with Minister Owen Bonici. We developed the strategy of cultural diplomacy very well, and I hope that we can use, both of us can use all the opportunities and all the benefits. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici semma l-eżempju tal-5+5 Dialogue fejn 10 pajjiżi fil-punent tal-Mediterran jiltaqgħu jitkellmu fuq l-aspetti politiċi, ekonomiċi u kulturali. Dialogu li laqqas żewġ naħat tal-Mediterran u li d-diplomazija fil-kultura għandha tkun simili ta' dan. Hawnhekk sostna li fil-waqt li l-kultura tiġbed lit-turisti hija mezz kif tinjetta iktar ħajja.